Игорь Борисов Владимир Путин катар көрсөйтүгөр сүрүн болгомтону өлөнө бени турумосаны тутууну. Россия транспортнай теген 2-нче хүрбө 30 жылдарга сайыннары федеральный программа проегар киллерге тухайда. Республикага сылы эргичи транспорт сырыта качыларын тугар томмо таллара бесте кайыскандан темир солу туту түмүктен тагын өлөнө рүхү турумоста тутулуктаган туунан Игорь Борисов этти. Мостаны туту Россия транспорт стратегиятыгар тута проект быгытынан киресилжар моста тутута олокка кийдагана республика кин улустарын элеңге онна аргаңы орыяннарын сырытын качырын таанан тагас кемигер тердилергер олгууруга. Манан сеттерен Илдархан федеральный программага олгоран бюджеттен үп көрүлдергер туханна министерствелерге президент сордактыргар көрдөстө. Мана ходойду президент мостаны концессия условиятыгар Кытай партнердарын үлелетерге сөбелесте, онна дойду барабытылстыбатын бастыгы вице-премьеригар Игорь Шуваловка торумнан мүтүлені, онна бутула бүгінгі балығыняны белейнерге сордактады. Прямой бюджеттен білеген дебігіз кылы оқтен, онан инвестор көддәмет концессиялы оран тұтуыны тариха ден оннук биге сөйлесіп Дмитрий Анатольевичтен. Ол гынамран Дмитрий Анатольевич, конечно, питабу проеге президент одобрегеннагана президент ятагонара бия гитарка тақпытты. Бу концессионерден инвесторы буламыт ол условиятын жүләжәут. Бурстой дине эдүләх условия үптагыстах инвестор калам моста тутун сагылыр, оны 5 жылга тутан битерер. Ол битердагына онтан битер 5 жылдан халан 10 жылдан 15 жылда Россия бюджеттен оны тәңгөлләрен төлен яктак. Жоланы бардын учеттамыт билем боҗа президент турды. Онтан Владимир Владимирович, конечно, бихек алкаптан билер, бихе вопросны дир, анан өйүр гына резолюция уран бу Шувалов Игорь Ивановичтен провести бестәтле как раз бу ката дәргәтүләр бастакы вице-премьерга ордак берен бу мостаны тутуган ден аны ялбет.